Riri kambeni thiete na mbere kunyita thinga gatagati ga ciama itiganite guku bururi-ini. Atongoria kuma kaunti-ini ya Mombatha ni maunaniire njung'wa na kwaririria uria mekugacirithia thayo ihinda-ini riri. Atongoria aya moigite muoroto wao ni gutigirira ni manyitithania nduriri iria cikaraga mwena ucio o undu umwe na ndini hari guthaitira ngahiha iria ingituthuka cia kinduriri. Kiaria hindi ya mucemanio ucio murugamiriri wa atumia wa kiama kia Wiper Zamzam Mohamed ni uritie ruhonge rwa ugitiri kuira ikinya irumu ria kiwatho muteti wothe ukunyitikana akiheana mbeca kuri ikundi cia wikinaĩ iria ingithararia thayo wa ikari kaunti-ini iyo. Na mimi nawahakikishia kina mama, ikiwa nitajalia kushinda Mbondo, naomba ushindi, nitashikana na mama zote. I'm going to empower women. Nitapigana na ya miadharati, nitapigana na insecurities, nitahakikisha kuwa Mombasa imekuwa safe. Mwena-ini wake mutongoria wa ruhonge rwa kurwirira ihoto cia muingi mwena ucio Yusuf Lule oigite ndereti ino irari ya guthingiriria ikari acio mathure atongoria aria makinyaniirie ikiro. Ni mambo gani ambao watatekeleza kama wawakilishi wa kina mama katika bunge la kitaifa, na pia tuweze kuwapatia fursa wapani wenyewe ama watu wa Mombasa waweze kuangalia haswa ni viongozi gani ama ni watu gani ambao wanagombea katika nyadhifa hii ya wakilishi wa wanawake katika bunge la kitaifa. Atongoria acio ni meranĩire gukanyita mbaru atongoria aria muingi mwena ucio ugathura hindi ya githurano kinene.